Hello my beautiful people. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati kanda subscribe nimba utari bwakanda subscribe kugira ngo ukomeze kuronka ama update ya news atandukanye kuri Eric Burundi TV. Numunsi ndi kumwe ni Imbwaro Comedy. Blaz. Yeah bro. Uri good bro? Fresh bro, I'm cool. Mvuze ati Imbwaro Comedy. Wumviki. Nkajewe kabisa. Kuri kwese mu kwitimba. Bro, chekiwazo. Sio kibazo kura zigano byinshi icyo kibazo gishwa muhera ukimbaza kandi haje gusigura. Oya ndabikeneye n'umunsi. Abakunzi ba Eric Burundi TV bamenye impamvu witwa imbwa. Ya zina Imbwaro Comedy. Anu byavuye gite kono vuga. Anu byavuye ko naje byaranunga anu byavuye. Bivanye ko na content nakoze nkitanga bakoze muri ibyo comedy. Yeah, iyo content yakujanye n'izina imbwa. Yeah, changira ko nyene n'izina ngira ko nita izina imbwa kubera ko nakoze content mbona ayikunze cyangwa kwitira izina imbwa. Bishize umuntu akagutuka ngo wambwaho. Abo mpamagaye. Uribaza ko gututse. Abo mpamagaye. Okay. Imbwaro Comedy winjiye muri game ya comedy usanga abandi ba comedy batandukanye. Yes. Nuwe mu comedy ugitangura comedy wabona ko arenze cyane ariko gushika no masaha ubona umenga mu muri kuri niveau zimwe. Yeah, barenze bo bari benshi gusa umuntu kwanza mutatanguriye rimwe n'ushobora kuvuga ati umusungu muri kuri ni bimwe cyangwa se umusunga nivo meme washobora kwa muri kuri ni bimwe mu bikorwa biba biri update naho kanya gusaba gusubiza naho region. Rero kijanye n'uwo uvuga ni benshi barahari na mutima bagasora ariko sino bakunda bafunga ni. Yeah. Tugene kuri wewe. Umaze kiringo kingana gutura muri game. Game ndakwije kandayirimo. Ni ikintu wishimira kubona umuryango wagiyemo wawusanze bamwe ntameze gute ni ikintu wishimira kuburi muri uno muryango? Ikintu cyambere nishimira nuko umuryango comedy cyambere nubwo nasanze abantu batandukanye gusa bamwe muri bo narabonye ko ari abantu beza. Ikintu cyambere nishimira nuko basinahasanze urukundo muri mako nubwo atari kuri bose. Yeah, Joachim amaze imyaka myinshi ari muri game ya filme, maybe harageze igihe tutamubona ari kuri star mva mu ncamake ari kuri type yarageze ko ariko muri no minsi twe tumaze iminsi tubona muri gukorana. Byo bari kimwe mu bintu yoba yaragusavye kugira ngo ngere umusubize ku gihe canke nayo waravye igihe yoba yarakoze ugeza tereka nkorane nawe kugira ngo anduze. No, Joachim gukorana nawe siku kintu yaransavye kugira ngo ndamusubize muri game. Joachim Kameno arabizi ko ari mu super legend na ari mu bantu bya bakoze cyane. Nabwo namusavye cyangwa se ngo asabe ngo kugira ngo ndamugaruka ari cyane ngarukanye numva nye twahuriye mu gikorwa nko kese dukora. Okay, reka dufatire ku bandi bakomeje. Arabakomeje ukiduga bo barakugaye ko. Ungara ko bategeza kubera ko n'amahitamo ya gushika no masaha uri under management cyangwa urikora aje bikora. Nta sponsor usanzwe office? No. Tugaruke kuyaga ku hari umudada madimisi mbona posting ariko hariho commentaire nyinshi z'abantu ziza zivuga amajambo mukwiranye aragusumba. Why uzakira gute za commentaire? Aziya commentaire zakira mutuntu nyinshi tubururu. Nivyo murakundanye ujya mudada? Ubiriza nawe urashobora kuba warakeye commentaire kandi urabizi none ariko ziya naco zihindura. Murakundanye ariko? Ibyo nibanga giwa. Oyaye usibanga kandi ubidushira kuri media. Ashobora kuba base. Ibintu byose dushira kuri media si byose bari byo cyangwa si byose batari byo. Ushobora gushaka ari byo cyangwa atari byo. Rero ibyo nibanga rije we muri je wenyene ndashobora kujanze y'abandi. Ishaka tumenye ubucuti buri hagati yawe ni Sun Promoter. Sun Best Promoter. Mufitani musanze mukorana gute? Muka korana n'abandi none urabizi ko muri game atabaye nk'ibintu byo kuzana amacakubiri ko benshi twana
twagoranye tujwe n'ibyahazimwe Imbwaro comedy yo basenga kaka none hari umuntu kwino sadasenga asenga medini ryayo izili man uno musi ni bonana kuri uwo musi wa bonana wakira gute iyo misi yaje sinyahimbaza kwe abari ku irayidi na iko byatsi turagana kujyana ipira kabisa ariko ntabwo umunsi wa bonana ndawimbaza imbwa nta nyamitadi imbwa iragira inyama y'ingurube yawe gaga akabenzi umbagwendegeye urajya akabenzi ayareka akabenzi umunsi wa nyuma uheruka mu musigiti hari ryari umunsi wa nyuma nibuka gusa wabace nk'imyaka nk'itatu umwaka nta mwaka amezi 5 yareka kumenya iminsi kumenya ko kijanye okay reka tugere kuri kinacho shaka kumenya ubucuti bwawe hamwe na oral protocol zaratanguye mukorana ariko muwa postinga kandi byadangishije ko nyene nyibye ntabwo ngana umuntu wese mukoranye bisiba ko ari ubucuti bwa hari umuntu wigeze ko mugenzi wawe LK ni inshuti yanjye LK ari he Unatarunyana nibaza gute murakorana no turakorana cyane rwose amadiri menshi kare mwaba muri kumwe mugabo buzikenda ndakubona muri kumwe nabakoresha umwanya reka rikejya n'umuntu wanje hari umutipe turi kumwe kandi dukorana byinshi hari umutipe maze ku minsi mbona muvuga ko yasaze kandi yari umugenzi wawe wa hafi bavuga ko yasashijwe n'urumogi aya nkasi ushobora kumenya cyamusajije cyane ko barakoresha atasaze gusa oya dushaka ukuri kure ko nabonye uri umuntu wa hafi kandi wanamupostinze so namupostinga ariko na postinga mu wandi sinamenye ukuri nyakwaho gutumere yarasaze none byo ko sinabimenye koresha umwanya n'umugenzi wawe umujabanye kaita kenshi mwa muri kumwe cyane nice kintu maze kumwungukako nta muntu abura icyo yunguka ku wundi mu gihe aba yaramenyanye nawe kubera ko nawe ari wewe ntazi ikintu maze kungukaho cyangwa se undi muntu yakungutse ko kubera mwamenyanye imbwa ro comedy ikintu cyambere akunda ni gihe nacyo ndakunda kwiraga n'ahantu nabuza n'abantu urafite umukunzi none icyo kibazo umukunzi none umubura gute umaze kuryamana n'abakobwa bangahe bose ati bose imbwa ro comedy avuka he from Muyinga mu giterane Muyinga aravaye abastari benshi muhuriye Buja baragusapotinga supporting no mpamvu cyangwa se abantu turi ingenzi ntuzogire bifashwa n'abatandukanye hari uwambwiye ko imbwa ro comedy ari kuri kaminuza nivyo ni za university bro okay reka tugere kwangiza ikiganiro tutararangiza nkeneye kumenya ibintu bitatu imbwa ro comedy asanzwe yanka kuruta ibindi bitatu ndanga kagaye kabisa kagaye cya kabiri ariko manura ukuboko kure ku munwa abantu bakubona neza ndanga kagaye kindi uranka ubukene bwo burazi namuntu akunda mugabo urabukunda anabwo busa nibwo nanga icya gatatu ndanga kwisenga kabisa iyo ubonye imbwa mwibarabara uhita ubona ishusho yihe yeba ubona ishusho ikintu cyatumye izina imbwa ari trending muravukana mbonye nyimbwa mwibarabara uturyoherwa sana ariko nyine ntaza muri ibi bintu mbonye imbwa n'amabuye narayikira ariko ubu ndayibonye mbona nyine no yimenyereza ahubwo nyine ikaza tukigumanira twitege kubona umunsi muri mu muziki uri kuririmba yeba mfite imiziki bro uramaze gusohora ariko nyinshi kutayishyira ku rubuga none ikibazo no muri kirara ikibazo no muri sindagukurikirana yabagabo tuzoba abafana bari kuturaba ngaha baza gusoma commentaire batubwiriza nje ururimbo rwa imbwa ro comedy rimba yanjye arayiza do freestyle gato do freestyle gato oya indimbo yanjye kuyimenya zoyimenya gusa nuko narayishira kuri YouTube gusa nyine narayiririmba reka tugushimire imbwa ro comedy
urakoze cyane. Y'abakunzi ba Eric Burundi TV nari kumwe na Imbwaro Comedian irije wumva ni Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter intare yo mu bumanuko. Nari kumwe na Imbwaro Comedian kuva mukayanza kuva Muyinga nagira mubwe mukayanza ko mari Muyinga kuva Muyinga no masari Bujumbura. Ari mu ba comedian bari kuvyitwaramo neza. Bafite ama followers menshi cyane ku rubuga rwa YouTube rwa Facebook ku YouTube ndabasaye bagende ku supportinga na afisa followers benshi kuri TikTok bro. TikTok na bafise na YouTube na Facebook. YouTube biramara match bafise aba followers na subscribe gimo. Mbe hajya ntuzeye ya Red Wanyange n'umugenzi wawe. No muchama ka ndagini n'abandi. Muramaze gukora? Tamaze gukora. Igikogwa. Ico gihe wari wamusanze imakamba. Makamba nagiye. Urupfu rwa ujya mu comedian mugenzi wanyu wagwakiriye gute? Byabaye nyine Wabakame. byabaye ibintu banyine biteye umubabaro, byari ibintu by'umubabaro ariko nyine kora ariyo nzira twarabyakiriye nubwo byashitse sindashikire umusezero byanyuma ariko Bakame amaze kwitaba Imana twarabonye Red Wanyange na nyene ngo yaciye aja muri koma bavuye kumuhamba. Ujya ntabwo banawe wagize ati nani ndashikiriwe. Ubwo kugira ntubugire negashara. Ushikiriwe byemera uko nyine kandi niyo zira rwese. Uguma hamwe. Okay, mbara ba comedian batatu ukunda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndabakunda bose. Oya batatu. Si batatu bonyene bose. The big. The big. Yeah. Nambe jendi kunda. Wa kabiri. Nkakunda Gasore, nkakunda Nande Bashi. Hariho Akigingi, hariho Mutima, hariho benshi nkunda babonye Vyenya Binwa, hariho bose n'abakomedie. Bose basi muri make yose ndabemera. Urabemera? N'umunsi wase ya Red Wanyange ngaho ahandi bahashize Binwa inzira igusha kuramo umwe Bose oya inzira igusha kuremo umwe canke bose bahire bose n'ababrada oya kura y'umwe muri iyo nzu canke bose bahire bose bari kuri level ati bari kuri level imwe bose Binwa na Red Wanyange baranganya level cyane urisiri kuri jewe mbona nta usumbuye. urakoze cyane. Asante sana.